Southall, Joey Jones, Ratcliffe, John Charles, Gary Speed, Cliffy Jones, Bale, Giggs, Allchurch, Rush, Toshak. Fi di gadael mas Ramsey, Hughes, fel maen nhw'n ddweud, chi dim ond yn gallu dewis 11 chwaraewyr. You can only pick 11. A mae'r special chwaraewyr rhaid bod yn y tîm. Yn y gol, dim ond un dewis a dweud y gwir, Neville Southall, 4 yn y cefn, Mark Delaney ar y dde yn y canol, Kevin Ratcliffe a'i bartner o, bo fi erioed wedi weld o'n chwarae John Charles. Ar y chwith, o'n i mewn chydig bach o ddeilema, o'n i'n siŵr i ddewis Joey Jones neu Ben Davies, ond dwi am fynd efo Joey Jones. Wedyn, y ddau yn ganol cae, pan ydych chi'n sôn am dîm Gorau Cymru, dwi'n bod rhaid chi gael Gary Speed yn y tîm, felly mae Gary yn un o'r enwau ganol cae, o'n i'n siŵr am y llall, Terry Oreth, Joe Allen, a dwi wedi newid y meddwl, dwi am fynd am Joe Allen, dau asgellwr, y ddau yn dewis eu hunan, dwi'n meddwl, Giggs ar y chwith, Gareth Bale ar y dde, a dau ymosodwr, Mark Hughes ac Ian Rush. Dwi'n mynd am attacking line-up, Big Nev yn gol, 3 yn y cefn, Ashley Williams, Kevin Ratcliffe a Ben Davies. Right wing back, Craig Bellamy. Left wing back, Ryan Giggs. Ddau'n ganol cae, Joe Allen a Gary Speed. A wedyn Gareth Bale a Mark Hughes tu ôl i Ian Rush. Dyma tîm Gorau Cymru Kath Morgan. Yn y gol, Neville Southall. Cefn o'r dde, Mark Delaney. Anghanol amddiffyn, Ash Williams a Kevin Ratcliffe. Ochr chwith Ben Davies. Wedyn canol cae, Giggs ar y chwith, Speed a Ramsey yng nghanol y cae, a wedyn Harry Wilson ar y dde. Do, glywch chi'n gywir, Harry Wilson ar y dde. A wedyn, o flaen nhw, Gareth Bale a Ian Rush. I'm only picking people that I've seen play. I'm not going to go for your John Charleses and your Cliffy Joneses. I've never ever seen them play, so I don't think it's actually fair to actually pick them. So players that I've either played with or seen, starting with the big man in goal, Neville Southall. Right back, Joey Jones. Mike England at centre-back with Ashley Williams. Ben Davies at left-back. Gary Speed as a holding midfield player with Joe Allen and Aaron Ramsey. On the right, I'm going to have Bale. On the left, I'm going to have Giggs. And up front, I'm going to have Ian Rush. Tîm Gorau Chwaraewyr Gymru, oedd hwnna nath chwarae yn erbyn Gwlad Belg yn y quarter-final o Euro 2016. So Owain, Gunt, James Chester, Ash, Ben Davies, Neil Taylor, y ddau John ganol cae, Rambo, Bale a Hal yn y top. Nothing he me.